Kaseng Voice of the People's Party VPP kalau ang baka nam lek kerki ban ikonik election Shaka Garo Hills Autonomous District Council kelam kejupan krek kebabiang. Da kebakadau bakatong kebakam hakamat kalau ban penkelado regesen syar kadar haga jela meglaya berakawai. Habai keren bunong aiktian jong kaseng VPP Dr. Batskam Merbo haga pratrik kula lengkot arajar arpun rio ula ang baga VPP kan bishar benia aswai ke jenglong jengman kenang banci megarai ke babahatam na bentau patba. Ula kedau baga VPP kum baga long menta kadang ke jingtmu ban pelik jingmut bha halot ke election yang dorbar tauan ke jela ke ban long ha ke senam arajar arpupra. Bat ka thong joka kalong banwan ha ke borsen syar ban peniyat ya ke jela. Da ke bakadau ru bagla de ke pore ke NPP bagan hiarno na ke borsen syar. Dr. Batskam ula penkut da ke boong baga jinghiaro presiden rangba ke VPP Syarilom Garo kalong ban penskam ya ke nong rim bat ban penskam ke nong rim joka seng na ke benta ke senam arajar arpupra. Nagaliang juga Voice of the People Party in Perman ke Hatam di party but tangi ka party hindi what ya ka politics but a governance haka state kanong babahai in shimmi karai babahatam kanu ko ba inum shimmi karai tanang menta ban syuale election namar ka ultimate goal hi chong ka VP ka lamban wanra election sar khadar ka ko wanra election sar khadar ka ba khamba te ngin pe ngin bisa kumnu ngin de ya kan tamba kawi ka long ba ke NPP kala de ka pore ka ban leno Ngi dang hagi ni knas ngi presiden hi ilahir kari-kari stage pot turaro atau kade ka way nak ya jingpen kre jong ka VPP nak benta ka election ka banwan bo GHEDC kawi ka long ba ni pet yau arajara kupra te ngin ya ni campaign ya ta te ke jingle chui ba aden cha Garwils kalau mensutu ya ka politics hantai but kumungin ya sepra hawi reba ka politics coba jala Pishim bau arajar arpopra undai usnam nak benta jong ki ka parti riulum bagini yok bensen syar hapo ka jela mekalia ni scam bangin yo ya jinsin sha how the jus snam ajar hopra hadir di assembly election